Twongeye kubasuhuza abakunzi ba Brown TV. Uyu munsi tukaba twabateguriye urutonde rw'abahanzi 10 baba bakize mu Rwanda muri uyu mwaka wa 2024 2025. Nkuko bizwi kandi umuziki ni kimwe mu bishimisha abantu kuri iyi si. Bamwe bakunda umupira, abandi filime. Gusa ubusanga bose nta wanga indirimbo. Indirimbo ni kimwe mu bikorwa byigaruriye isi. Ni muri urwo rwego rero twifuje kureba ese umuziki hari abo wabutunze mu Rwanda cyane bihebuje kurusha abandi. Hari bamwe bagiye babigiriramo amahirwe bitewe n'ubuhanga bwabo no gukora neza cyangwa se n'izindi nyunganizi ku ruhande. Tudatinze ka dutangira ikiganiro cyacu, urutonde rw'abahanzi 10 twari twabakoreye. Turakoresha uburyo buzwi nka countdown, aho duhera ku mwanya wa nyuma bakadushyitse ku wa mbere. Ku mwanya wa 10 turasanga Dorcas Ingabire uzwi nka Sunny, yamamaye mu ndirimbo nka Kungora ye yakoranye na Bruce Melody. Sunny afite inzu ikomeye cyane yerekana ikanagurisha imideri n'imyenda, fashion house. Afite inzu irengeje agaciro ka miliyoni 80 mu mafaranga y'u Rwanda. Akaba akunda gutemberera mu bihugu nka Thailand, ahakorerayo business zinyuranye. Indirimbo yitwa Kungora yabaye indirimbo yahenze cyane mu majwi mu 2019. Indirimbo yitwa Kungora yabaye indirimbo yahenze cyane mu buryo bw'amajwi mu mwaka wa 2019 mu Rwanda. Nubwo Sunny ubu yicuza kubera amafoto yagiye ashyira hanze y'ubwambure bwe, kandi mu by'ukuri ntacyo yarabuze. Ku mwanya wa 9 turasanga Nemeye Platini uzwi cyane nka Platini P Baba, waririmbaga mu itsinda rikomeye cyane ryitwaga Dream Boys. Platini amafaranga menshi yayakuye mu masezerano ya miliyoni 500 yagiranye na company yo muri Nigeria yitwa 1% Entertainment, izajya imufasha kumenyekanisha umuziki we. Platini kandi yakoreye ibitaramo binyuranye hirya no hino ku isi, harimo n'ibyo yakoreye muri Leta Zunze Ubumwe za Amerika. Akamamariza ibikorwa binyuranye n'ibigo by'ubucuruzi bitandukanye bimuhemba agatubutse, bityo rero bikamushyira ku rutonde rw'abahanzi bakize mu Rwanda. Akaba barirwa umutungo uri hejuru ya miliyari mu mafaranga y'u Rwanda. Tudatinze turamanuka ku mwanya wa 8 tuhasange uwitwa Gatsinzi Emery uzwi cyane nka Riderman. Yatwaye Primus Guma Guma. Ubu afitanye amasezerano akomeye n'ibigo by'ubucuruzi bikomeye kimwe n'iby'itumanaho ndetse n'izindi business zikomeye afitanye n'umufasha we, bikamushyira ku rutonde rw'abahanzi bakize mu Rwanda. Ku mwanya wa 7 turasanga Ngabo Medal Jobert uzwi nka Meddy, umenyerewe cyane mu ndirimbo za R&B. Akaba afite indirimbo yitwa Slowly imaze kurebwa inshuro zikaba miliyoni ku rubuga nkoranyambaga rwa YouTube. Ngabo Medal yavutse mu 1989 ku itariki 7 mu kwezi kwa 8. Yavukiye mu gihugu cy'abaturanyi Burundi, nyuma aza kuza i Kigali, ari nawe yaje gutangira urugendo rwe rwa muzika mu 2008. We na The Ben baza gukundwa cyane bidasanzwe. Muri 2010 Meddy yaje kujya muri Leta Zunze Ubumwe za Amerika ku mpamvu z'amasomo ye n'iterambere ry'umuziki we, ari nabyo byaje gutuma abonerayo amahirwe adasanzwe yamufashije kugera kuri byinshi mu buzima bwe, ndetse akaba yaranahuriyeyo n'uwo baje kurushinga witwa Mimi. Meddy ubu atuye muri Leta Zunze Ubumwe za Amerika, akaba ari naho yakomereje ibikorwa bye bya muzika nubwo atari cyane. Amafaranga menshi yayakuye mu bitaramo no kwamamariza ibigo bikomeye harimo nka Airtel n'ibindi. Gusa Meddy agerageza guhisha umutungo we cyane, gusa abarirwa arenga miliyari 1.5 mu mafaranga y'u Rwanda. Twihuse cyane ku mwanya wa 6 turasanga Dr. Muyombo Thomas, umuyobozi w'ikigo cy'igihugu gitanga amaraso Tom Close. Ni umwe mu nkingi nyamwamba z'umuziki nyarwanda, akaba ari we wegukanye Primus Guma Guma ku nshuro ya mbere. Tom yavukiye mu gihugu cya Uganda mu 1986,
aza kwimukira mu Rwanda ahiga segonderi ndetse ajya no muri kaminuza yiga ubuvuzi bw'abantu human medicine, aribyo byaje gutuma aba umudogiteri. Tom Close afite inzu y'ibitabo yitwa Iga Publishers, gahunda yerekana amashusho y'abana, cartoon animation n'ibindi bikorwa mwinjiriza we n'umugore we Tricia, akaba abarirwa arenga miliyari 1,700,000 mu mafaranga y'u Rwanda. Twihuse ku mwanya wa 5 turasanga uwitwa Mugisha Benjamin uzwi nka The Ben. Benjamin yavutse mu 1987 avukira mu gihugu cy'abaturanyi kizwi nka Uganda. Nyuma aza kwimukira mu Rwanda agenda atwara ibihembo binyuranye harimo Salax n'ibindi byinshi binyuranye. Bitewe no kumenyekana cyane mu bikorwa byiza byatumye The Ben abona amahirwe yo gukorana n'ibigo bikomeye harimo nka Tecno Mobile, hakaba harimo n'uruganda rukomeye ku isi mu gukora amashampanye. Gusa ubu ntabwo agikora ibikorwa by'umuziki cyane, ariko ibikorwa byo kongera umutungo byo aba bikomeje. Ku mwanya wa 4 turasanga Ingabire Jeanne d'Arc Butera, wamenyekanye cyane nka Butera Knowless. Ni umwe mu bari batangiye umuziki wabo hakiri kare cyane, biza no kurangira bimuhiriye. Niwe mukobwa umwe rukumbi wabashije gutwara Primus Guma Guma Superstar. Butera yavutse mu 1990 mu karere ka Ruhango mu ntara y'Amajyepfo. Mu bwana bwe Butera yumvaga azaba umusirikare ubwo yigaga mu bigo nka Aparudi, Apase mu mashuri yisumbuye, ndetse Butera yagaragaraga mu b'imbere muri korali zo ku ishuri. Kuri ubu Knowless ari gukorana n'ibigo binyuranye harimo nka Infinix no kwamamariza gahunda za leta mu bikorwa binyuranye. Ubu akaba yarashakanye na Clement, bakaba batuye mu nzu nziza iherereye i Nyamata. Ku mwanya wa 3 turasanga Masamba Butera Intore uririmba indirimbo za gakondo. Masamba Intore yavutse mu 1969 avukira mu gihugu cy'abaturanyi Bujumbura. Ise yitwa Sentore Atanazi, naho nyina akitwa Mukarugagi. Akaba ari umucuranzi, umwanditsi w'ibihangano binyuranye, umukinnyi actor, akaba ari n'umutoza w'imbyino gakondo mu Rwanda. Akaba ari n'umwe mu bahanzi bamamaye baririmba injyana z'umuco. Mu 2019 Masamba yahawe inshingano muri Minisiteri y'Umuco na Siporo zo kuvuganira abahanzi, ndetse akaba n'umutoza mukuru w'itorero ry'igihugu Rukerereza. Ubu bwamamare n'ubuhanga yihariyeho nibyo byatumye abona amafaranga menshi yashoye mu bikorwa binyuranye, none ubu abarirwa arenga miliyari 2 mu mafaranga y'u Rwanda. Ku mwanya wa 2 turasanga umwe mu bahanzi bakunzwe cyane mu gihugu uzwi nka Bruce Melody. Nubwo bigaragara cyane ko hari aho amaze kugera, gusa ariko mu rugendo rwe inzira ntizari shyashya. Yavukiye i Kanombe mu mujyi wa Kigali, akaba yaravutse mu 1992 ku itariki 2 mu kwezi kwa 3. Amashuri ye yayize kuri Efotec na Islamic Rwamagana. Mu bwana bwe yakuze aririmba muri korali y'iwabo i Kanombe, akanabahimbira indirimbo ariko ntibamuhe umwanya. Ibintu byaje no kumuhira, atwara ibihembo binyuranye harimo Salax, Primus Guma Guma, Kiss Award n'ibindi byinshi binyuranye. Ndetse gukora cyane kwe nk'uko abyivugira ngo ni Munyakazi byamuhesheje amahirwe yo kwamamariza amakampani akomeye, akaba brand ambassador. Twavuga nka Primus Rwanda, Tecno Mobile Rwanda n'ibindi byinshi binyuranye. Tutibagiwe n'ikinyobwa yamamarije cyitwa Block. Amasezerano yavugishije mu makipe ari kuzamuka neza cyane muri basket mu Rwanda. Bruce Melody kandi aherutse kwihahira imodoka ihenze yo mu bwoko bwa Brabus
kigura arenga miliyoni 200 y'u Rwanda. Ibyo byose Bruce Melody abarirwa ko atunze ari hejuru ya miliyari 3, bikanamugira umwe mu bahanzi bakize mu Rwanda. Ndabizi uri kwibaza ese ninde ukize mu Rwanda uri ku mwanya wa mbere, ko twagiye tubavuga abo waruzi. Ese uri kwibaza ko haba hariho nka Bigwi, uri kwibaza ko haba hariho nka Lil Trika, uri kwibaza se ko haba hariho nka Papa Cyangwe na ba Juno ndetse n'abandi. Nanjye mu matsiko ndayafite. Tudatinze cyane rero katujye ku mwanya wa mbere, turahasanga uzwi nka Ruhumuriza James, uzwi cyane nka King James. Uyu yamenyekanye cyane mu ndirimbo z'imitoma, akaba yaratangiye urugendo rwe rwa muzika mu mwaka wa 2006. Indirimbo ye ya mbere yayise Intinyi yayisohoye mu 2009. Nubwo yakoraga umuziki ariko yubatse n'inganda zitandukanye nk'uko abyivugira. Yacuruje imodoka, yahinze umuceri, yubatse uruganda rutunganya ibyo kurya, inyubako z'akataraboneka ndetse n'urubuga rwe rwitwa zanatalent.com, kimwe n'ibindi bikorwa bitandukanye uyu muhanzi ashobora kuba adashyira hanze. Abasesenguzi bavuga ko yaba afite umutungo uri hejuru ya miliyari 3.5. Ngayo nguko iby'abahanzi 10 bahiriwe n'umuziki mu Rwanda kurusha abandi. Mbibutse uru rutonde ntirugamije ihangana, ahubwo rugamije kwerekana ku bakiri bato bashaka kubaka inzozi zabo mu muziki ko harimo amahirwe ndetse n'inzira abandi banyuzemo nabo bazinyuramo. Kandi imibare ivugwamo hano ntituyizeye 100% kubera ko ba nyir'ubwite ntibagiye bitangariza umutungo batunze, bityo tukaba twararebye mu bigaragara. Urutonde twagiye turukora twifashishije ibitangazamakuru nka inyarwanda.com, umuryango yegobi.com ndetse na Wikipedia. Mbibutsa wowe utarakora subscribe wayikora, ubundi ugakanda na like kugira ngo ujye ubasha kubona ibindi biganiro byinshi dukora, kandi gukanda subscribe ni ubufasha bukomeye urabuduhaye. Murakoze, ndabashimiye. Njye wabagezagaho iki kiganiro ni Brown.